Pozdrav svima, moje ime je Vladimir Rafajlović, Real House nekretnine. Upravo sam završio jednu overu ugovora kod javnog beležnika i palo mi na pamet zašto ne bi snimio jedan video koji bi pomogao svima vama koji ćete se danas ili sutra naći u ulozi kupca ili prodavca. Šta to znači overa ugovora kod javnog beležnika? Ukoliko vam je interesantna tema, ostanite uz ovaj video. Kada ste kupili nekretninu i sačinili, odnosno advokat vam je sačinio kupoprodajni ugovor, da bi taj ugovor bio punovažan, on se mora overiti isključivo kod javnog beležnika. Kod javnog beležnika se zakazuje termin za overu ugovora i dostavlja mu se kompletna dokumentacija. Šta podrazumeva ta dokumentacija? Osnovna dokumentacija koja se mora kod javnog beležnika podneti su fotokopije ličnih karata kupaca i prodavaca, izvod iz liste nepokretnosti, znači prepis liste nepokretnosti koji ne sme biti starog datuma. Mora mu se podneti naravno kupoprodajni ugovor koji je sastavio vaš advokat. U zavisnosti od prirode posla potrebno je eventualno i drugu dokumentaciju podneti, ali to opet od slučaja do slučaja zavisi. Ovo je nešto što je osnovno. Znači dolazite na termin, javni beležnik vam overava vaš kupoprodajni ugovor i sa tim nakon toga plaćate taksu kod javnog beležnika. Obično to plaća kupac, u zavisnosti od toga kako su kupac i prodavac dogovorili. Nakon overe ugovora, taj ugovor vam služi kao dokaz, odnosno osnov za uknjižbu u katastar. Sa tim ugovorom pravate u katastar, plaćate taksu, podnosite zahtev i knjižite nekretninu koju ste kupili na vaše ime. U mojoj firmi, u Real House-u, za naše klijente mi organizujemo kompletnu overu ugovora, znači zakazivanje termina, kompletnu organizaciju oko same overe kod javnog beležnika i sa našim strankama prisustvujemo znači overi ugovora. Nakon toga svu dokumentaciju i sve potrebne radnje nakon ugovora obavljamo također za naše klijente sve do uknjižbe na njihovo ime. Nadam se da vam je ovaj video bar malo pomogao. Ukoliko jeste, podelite ga, šerujte ga, a pratite nas kao i uvek na YouTube kanalu i na našoj Facebook stranici. Od tamo se očekuje još mnogo korisnih sadržaja vezanih za nekretnine. Ovaj put vas pozdravljam i vidimo se nekom drugom prilikom.